nerekeraho umuntu bita Alex Scott aho ngaho abafana ba Man U baracyahari cyango Manchester United the Red Devils Manchester United nyuma yuko Matheus Fernandes ikipe bita Tottenham ibakubise agakoni nabo nikunda cyangwa ona uri kumva nyuma yuko Manchester United bayikubise agakoni bakabajyana Matheus Fernandes na Tonali reka tumuvuge mu munsi umwe Man U yihuse cyane yahise ibaza amakuru ya Alex Scott binavugwa yuko miliyoni 59 z'amapaundi zavuzwe yuko zajya mu biganiro na Bournemouth ariko iyo bid Bournemouth ikaba yahise ngo iyanga byihuse cyane Man ikaba iri gushaka kwihuta kuri iri soko kuko irabizi neza yuko uyu ni umusore uri kuganirwa muri Arsenal ni umusore kandi uri gukurikiranirwa hafi na Liverpool ejo twabivuzeho tubinyashura twihuta cyane ndagira ngo noneho tuvuge kuri Alex Scott na Manchester United Man U iri serie bingana gute kuri uyu musore Alex Scott kumva arayifasha iki arongera iki ku cyuho cya Casemiro ndetse no kuba bafite Kobe Mainoo muri equipe ya Manchester United rero United sinzi ikintu cyayikanze imbumbe za Anthony zishaka kuba zarayihungabanyije ego kuko mu bintu byatumye Fernandes mato usabacika ngo nuko batemeraga igiciro valuation ye uko asking price igiciro West Ham yabasabwa miliyoni 85 Spurs yarazishyuye itagabanyije itanajuri bwana kwatona ntibigize bavuga ngo mwagabanyije wibuke zira asking prices zose ni kuri zamye zimeze niko Spurs iri kuzishyura United rero hari kintu iri kwibeshya uyu munsi nabonye nakisi uvuga ngo mura breaking a record y'umwongereza uhenze cyangwa ntabwo ariyo tari buvaha City irabikora sibyo uyu munsi United iraza kugira ikibazo niza kugira challenge ku isoko baraza kwitwara abakinnyi benshi yavuze ko yabonaga Matheus Fernandes ku giciro cya miliyoni 65 z'amapaundi urumva bapfaga miliyoni 20 Spurs zishyurira mutwara Alex Scott asking price ye ni miliyoni 80 z'amapaundi United sinzi niba uyu munsi iri muri position noneho yo kuzirekura cyangwa ikazategereza Scott za Chelsea zigakomanga za Arsenal zigakomanga ariko Scott muri Manchester United reka ariwe tuganiraho uyu muhungu biragoye kubona mu central midfielder muri Premier League uri more technical kumurusha Scott ubu ndebera imyaka ye kugira ngo nawe tuze kuyikomoza 22 Omar Berada CEO wa United asobanura projet sportif yabo muri Isama yavuze ko bakeneye umukinnyi uri proven muri Premier League uyu muhungu amaze muri Bournemouth imyaka nk'itatu gwera mu mpeshyi ya 2023 imyaka 3 performing kuri Bournemouth muri iyo myaka 3 urebye amakipe meza muri Premier League yazi nyuma ya top 5 ikaba nk'iya gatandatu cyangwa iya karindwi muri iyo myaka 3 muri Premier League wareba sezo bakoze itambutse kandi Scott yari intwaro yabo yaririmbwaga hagati mu kibuga niwe wari uwa mbere waririmbwaga cyane hagati mu kibuga ubushobozi bwo kwegeza umupira imbere uburyo ari press resistant kuvuga ngo abantu ba pressinze ngo zirafunze kubikuramo uyu mwana afite tushe ntabwo ari yabongereza tushe ya Alex Scott yo kwikura muri iyo pressure yo kwikura muri zone zifunze wareba wa Claytier binajyana n'imyaka acyafite igihaha cyo gutanga byinshi mu mukino kandi mu minota yose ukareba uburyo travail iri defensive ayongera kuri travail nziza cyane iri offensive aba complete midfielder United yabimukeneye cyane Ederson nkuko Frank ajya bivuga ubashije kumubyaza ama central midfielder ukinira inyuma cyane ukagira Alex Scott wegera imbere ukagira Bruno Fernandes Kobe Mainoo ari umusimba cyangwa bachallengeingana bitewe n'icyo Kariki abona muri umwe United yabifite zone ya central midfield nziza yaba ari kese yo kuvuga ngo at some time nazashaka umukaseri ari ku zone ya central midfield mu gihe bateganya uvuga ngo mfite Scott mfite Ederson umwe wenda Ederson arakina iriya zone ya numero 6 cyane Scott abe free yegera imbere hanyuma Bruno akine free roll United yabifite umukinnyi mwiza nkaba mfite impungenge zonyine kuri asking price ya Bournemouth
kandi ubona ko amakipe ntabwo yiteguye kunegosya uyu munsi asking price biri gusa nkaho aricyo giciro cya nyuma ikipe izatangiraho umukinnyi United Frank yaravuze ngo niba yitwara nibura umwe muri Tonali na Matheus Fernandes izaba itengushye noneho kongeraho kubura na Alex Scott uyu munsi ukaba force kuvuga ngo ndazanamo umumediateri muye hanze ya Premier League ushobora kuriska kubona Manuel Ugarte nanone sibyo United yakabaye ifatirana aba bakinnyi bamaze imyaka 3 muri Premier League bari proven utari bugorwe na adaptation carte ye uyibona physique yandi hanze muri Premier League byakabaye byiza gufata uwo mukinnyi noneho by'umwihariko akaba yasavinga imyaka 8-10 muri projet ya United ntabwo miliyoni 80 zakabujije United kubona umukinnyi wavamo hazaza hayo yego Alex Scott ari kuvugwa muri ekipe ya Manchester United ariko si wenyine Crescencio Samaraville wa West Ham uyu mwaka w'imikino yatsinze ibitego 5 na assist 2 muri Premier League muri iki gikombe cy'isi Samaraville atsinze ibitego 2 ndetse na assist 2 mu mikino 4 agize uruhare rw'ibitego 4 ibyo byose bikaza bihuranira na Manchester United imaze iminsi yerekana yuko ikeneye umuwinga wiyongera ku bawinga ifite niho hazamutse amakuru yo kuba baganiriza Rashford akongera akaguma hano Crescencio Samaraville ni umusore ubona gute igihe yaba Ineos yabikoze deal ndetse na Manchester United muri rusange tukabona uyu musore yambara umwambaro w'umutuku mbere na mbere ni umuwinga uri typical kuri ruhande rw'ibumoso United kwagira Matheus Cunha na Mason Mount bahengamiraga byatumye Karika azamura Patrick Dorgu kubera ko hari amashanyarazi atabona muri Mason Mount na Matheus Cunha n'abantu bahaca urumva positionally ariko mu buryo banima umukino wabo bareta ba deploying centrally yaba nimero 10 yaba first 9 ariko ntabwo ari abantu uvuga ngo muri transition zataka zero offensive ziri rapide zihuta ntabwo Matheus Cunha gweza uruhande ko gukina iri touchline ntabwo aravuga ngo mfite umuwinga uri electric cyane inama Frank ajya avuga ngo njemo namugira first 9 na mbere ya Bryan Mbeumo kuko abona Carteze nibyo nyina tanga ajya centrally ashaka izamu kuruta uko aba ari umuntu wagwiye ikibuga uri gukina wide sibyo ari nayo mpamvu Dorgu yababonye mu mwanya kubera ko yava kuri gatatu ariko nijya ari kwataka za service z'umwataka nubwo atari Donatille ariko z'umuwinga pace strength kugaruka gufasha ibyo barabizi ko abitanga kuruta Matheus Cunha ni nayo mpamvu yari umusitata mbere yuko agira ibibazo by'imvune kuri match ya Arsenal United rero gushaka mu typical number 11 ikintu cya mbere arabaha pace arabaha service z'umuwinga nyine umuwinga nta nubwo ari question y'imibare cyane ni profile buriya umukino kuntu wubakitse hari abakinnyi rimwe na rimwe babaye beza muri projet runaka ariko ushyize hano ku meza imibare yabo wayibura cyangwa wasanga ari mito ariko agaciro bari bafite muri iyo groupe byaterwaga na profile yabo icyo batanga bigiraho bihurira n'icyo umutoza demand asaba cyangwa n'umukino wa equipe United yavuzwe ku bantu nka Balafare yawo bashaka kugarura Rashford mbere kwereka uburyo Carrick atekereza gukina umukino we wihuta n'ubundi niko tekereza Carrick ari gutangiza pressing y'abantu batatu ufite Amad Diallo uyu mwana uwigize no gukina nk'umu wing back Amad Diallo afite imyuka ihagije yo gukina ruhande no gupressinga n'ibindi ukagira Bryan Mbeumo uburi guca kuri nimero 9 washyize na Crescencio Samaraville ugatangiza pressing y'abo bantu batatu n'uburyo bwo kwataka wihuta ukavuga ngo natanga umupira kuri either side nawe ushishe buryo nawe ushishe mu mfite abawinga bari electric ibyo byose tactically Michael Carrick ababibara no kugira kurema iyo balance hagati y'izo mpande ibyo batanga no kuvuga ngo nakwatakira ku ruhande rwo rwose niyo mpamvu akeneye profile yarabizwiza option arazi afite nano zasohoka muri abo bantu na Mount barashaka kumugumana ariko akeneye profile y'umuwinga mu buryo buri naturel Crescencio Samaraville arabafasha
kuba iyo profile statistically urebye competition zose mondial agize ni umuntu uraza akagira icyo yongeraho niyo challenge yo kuvuga ngo ndabona Matheus Cunha nawe wumva afite inyota yo gutanga byinshi kuko ntabwo ari buryame ngo asinzire Matheus Cunha azi ko afite Christian Samavire na Samavire nabanzamo araba ari kuri pasha yo gutanga byinshi kubera ko azi ko mu backup we ni umuntu waza akajya no kuri calibre yo kubanzamo kuri urwo ruhande so United yakunguka byinshi muri Christian Samavire ni umuwinga uraza kubafasha gushyira mu ngiro ibitekerezo bya Michael Carrick. Nigize kumva rimwe Klopp avuga ngo attacking trio imugora cyane icyo gihe ari Greenwood, Rashford na Martial. Ntabwo ari uko bakoraga imibare idatangaje cyangwa bafite profile amazina yabo adatangaje ariko kunyuranyuranamo ibi tubona muri badiwe Barcola, Kivicha, Dembele ntumenye ngo ndafata ne ndamufata he ndamuhuye mu kintu kubera ko uramuha Timba ariko nyuma y'iminota 5 arabari kuri Calafiori sibyo nyuma y'indi minota arabahagaze hagati ya Sarba na Gabriel Magalhaes. Nibyo uyu mugabo witwa Michael Carrick ari gutekereza muri attaque ya Permeta, attaque ifite abantu nyine kandi na muri context yo kugira ibisubizo byinshi. United iraza kugira competition zabaye nyinshi, Champions League imikino yari yongereye ariko nanone ntabwo ari ukubijyamo uvuye ku mwanya wa 15 uvuga ngo niwe nabo wa 8 niwe nabo wa 10 ni upgrade ni progress. Uyu munsi wa gatatu dukunda kubivuga kenshi ibiri fair watanga no kujya muri no guchallenging for the title. United rero iri aho ngaho iteretse muri icyo kibanza cyo gutanga challenge muri title race kugaruka muri Champions League byaba byiza kuko Mikel Arteta mu mwaka wa mbere mu Champions League ari kimwe cya kane kuva ubwo ntarasubira inyuma ari guprogressa. Michael Carrick nawe yitezweho ntabwo yagira inzira isa nk'iya mugenzi of course ariko nawe yitezweho. United ni club nini niba waje muri Champions League ako kanya ibyo abakunzi ba United basaba bifuza biteze birahita bizamukana n'izo competition uzitabira. Akeneye no kugira ibisubizo byinshi kuko n'imikino na competition bigiye kuba byinshi.